Oke, sir. Nah, itu baik, thank you banget. Bola tinggi tegelet Pak. 네. Nora chini JFMC committee ya periketal oro atom rawo chung ni kaise project tongo o jaiga ni second phase project in saimano chini o jaiga project kalai chini rasli mai kaham o jaiga project chung tangle second phase price chini 1000 কোটি রাং দङ आबर जों सिबायनाय टेजिन टारगेट दङ प्राय 600 जेफएमसी कमिटि जों खायनाय दाबुदरा दै प्राय 36 जेफएमसी कमिटि खायजाखा बनमोगि आं कयनाय जत्तरनि एलाकानि बरक रक बिराथमरा एलाकानि बरक न जत्त थामसेके सांमा तांलायनाय जते तिनि ओ बागान रक खांनाय जात प्राय जों मा खायनाय जों साइमानाव तिनि जायगा प्रोजेक्ट ओ बेसिबां तिनि प्रासानि बागै belai kaham kini oman uddesho chini bolong rokha khainani chini bolong rokha khainani bagi chini nahot mani obono tei boni bagi chini borok rok jate bolong nosto khlaya bagi omo kaise project जों saimano chini borok rok bese bolongo tongo borok bolongo buphang tano wa tano huk khayo abono जों kasna bagi chini omo chini plan chini jaiga project jate chini mentally divert khlaigai Timbrano tini livelihood development khena bagai jung through jaikani madhyame jung not only plantation sudu buhang kaimani wa kaimani simia bori sadesar jung brano jung kaisa self help group khlogoi jung borno pigari godari the fishery omai khlai jung kaisa brano tini ni handloom handicraft kubang bohai jikon borno jung samung rogo through jaikani madhyame jung self help group no jung loan rogo omai khlai jate broni nijini akong bai basana bagai self reliance নিজের ইয়াকং বাই বাসনা বাগৈ কোনো স্বাবলম্বী খাইনা বাগৈ जों চেষ্টা খাই দङ আমার মেইন তিন উদ্দেশ্য যাতে তিন বড়রক দরসি নিজে ইয়াকং বাসা খাंख्लाय রাং পুজা দরসি याव तंग खांख्लाय केबो बरक बलंगो थाङै बुफां तांगलाक वा तांगलाक अमन तिन उद्देश्य जों जायकानि जोंनि फरेस्ट एरिया जों तै बारेरनाय जों तिनि बलंगो न तैबो जों उन्नति खायनाय जों साइमानो बलंगख्रि गे दैख्रि गे जोंनि जीवन खुरै आबाङै दै बेलायखौ नांगौ दै माने आबन बागै जों बलं नांगौ जों बलं दंखलै दै दङ अबन जों साइमानो बोरै बागै जों दिनै मेइन उद्देश्य बागै जों बलं न दै बारनाय फरेस्ट दैबो जों गाहाम खायनाय अबन बागैनो जों दिनै दा सेकेन्ड फेज दिनै जायगा ता चलै दङ जों लकडाउन माने बागै जों इसे दिनै सामं जाय दंखा दिनै दा लकडाउन क्लब खांख्लाय जों स्पिड के जों सामं खायनाय सारा त्रिपुरा जगत जों खायनाय अमाय खायनाय बिसिं दै बिसोर दिनै त्रिपुरा साराव बेलायखौनो हामारि मोननाय जों त्रिपुरा साराव बेलाय गाहाम बोरैबा आं कयनाय जत्तनो जे अ दिनै जायगा प्रजेक्ट दं जों बाक्साख्लाय सांमा तांलायनाय थानसाखै सांमा तांलायनाय जाते जोंनि अ प्रजेक्ट गाहामखौ रान खायनांथों अब रक खांनो बागै आं जत्तनो कयनाय हामबाय